Turkiya udah amal shunu ana ma amalu de. Ana shalo ana fi gaba umur bita sagar red army jama bita SPL. Turkiya udah kan wen where before. Turkiya walele ya amal akon kabir fi Juba. Pil button kabir. Udah ma to be fair to Turkiya udah ma Turkiya barao. ده سجمانين القاعد في جوبا ده كله بنادم موظفين قال ناس متعلمين تعليم متاكل له تعليم متاكل ومن قرب دوله ومن باو دوله برا بكلام اكل بس ناس شغل طنده بطن تازول كبير زول قال كل من شبان عفن كله جيج ده تعبان جيج بتاعهم تعبان ناس فول نان ده زول قال كرر 3 مرات في يوم كرر كبير زي ده قال يو قاعد جيش كرر كبير زي ده وعسكري بتاعه شاله كرر صغار زي ده ما في كلا شت تين ده ما في شت صغار ده ما في ساكت شت صغار ده ما في you are better lucky لأنه تمقارن في دولة ناس ما بعرف حق بتاعهم you living in a country that people doesn't know their rights you running the country of people that doesn't know their right ناس ما بعرف حق بتاعهم لو كان ناس بعرف حق بتاعهم ده سلفاكير ما ناس فول نان ده كان شالو برا من سنة يقودو ناس شول تام ده كان شالو برا دمان بس لا كان عملوا ينقلب في داخل جوبا ده utum na sajmanin del kama da banadu rebel fi kalawa de sajmanin da banadu rebel de utum bas ma aje sagar de bas you hear a little bit of thing like feeling love bamalu then you run with it in love what are you doing man you working for Salva Kiir da sajmanin gal de journalist bra dinkum de munu gal lekum in love ga de kalamu you don't submit as good shut the fuck up شد واسك اقفل جنيدك ما تجي في فيديو في انقلاب دير عملوا طوال سلفاكير ولا يبدا ايدي ده ايوه مدغوي دير عمل انقلاب هاي امسكوا بولمال امسكوا فولنان امسكوا منو اسا ايت شغال مع منو ما ايت شغال مع سلفاكير تشغال مع منو who are you working for if you're not working for سلفاكير ده منو قال لكم ناس قاعد يتكلم كلام انقلاب ده قاعد يتكلموا ما لا ده عفن لو في انقلاب ده كري انقلاب كري عسل let it happen first عشان هذا ده انت بكلام بعدين لكن انقلاب اقول ده عمل انقلاب بول مال ده عمل انقلاب ملونغا وان ده عمل انقلاب سجمانين جنوبين بليرين اقرناس بليرين that's why now you prolong the suffering of South Sudanese حكومه القاعد في جوبا ده ما عنده اي حاجه قال ده حكومه ممكن يشيلوا برا في دقيقه واحد بس لكن حكومه ده شغال بموك بتاعهم موك بتاع سجمانين في كلاباس بنارو قال اكتيفيست قالوا من rebel telling the world that guy paying love. You working for the government, motherfucker. You working for the government. Englab da din min kulu sana englab ita mala englab ma ita shut the fuck up. Shut your mouth. Kare englab da yasa let it happen. Kare hasal englab da. La na shugul bataga da juno. Ita mutamarat. Ita da haja zira to happen. Lakin ita ga da warad nas al gadin juwa. ita zola قاعد في غابه ita ما بقدر شغله قالوا لي رياض مش ضرب سلاح ايوه ضرب سلاح وينو فاغاناموم بيجي بتاعه ده فاغاناموم ده الغرام اللي دايل ناس ما ناوي يا دان اجاك والله انا بمشي جوبا بسلاح بتاع واشكم سلاح ده وينو ليه ما بضربه سلاح ده بضربه متى سلاح بتاعه يا دان اجاك ما فاغاناموم ده سلاح ده وين فاغاناموم بطن بتاع مليان ده وينو سلاح ده قاعد كلام فيه كل سنه ده ده دوت ممجي جوا بس لا يقعد الناس قاعد يشاكل اسفل ايوه قاعد يشاكل كل ما يوم وينو ملونغاون وينو ناس ملونغاون ده تعبان ساكل قالوا من دايرين نكون دايرين اكم جنوب السودان وزول ما داير يشاكل انتم كل شغالين لسلفاكير فاغانا موم شغال لسلفاكير ملونغاون شغال ده توم سيرولا برس توم سيرولا مارياك منشار توم سيرولا بس مارياك منشار ما شغال لسلفاكير باغ ده كل شغال لسلفاكير باقي ده كل شغال لسلفا كير سجمانين ومن قاعدين في غابه كل ما يوم انا ماشيين روم ده دينكم روم ده شنو وريه ده قاعد يجيبوا بسلاح ما في وريه قاعد يجيبوا بكلام لازم ناس يموت عشان وريه يجي just imagine لو كان انا ما ماشي غابه for 21 years دول ده كان بلغاو كيف حكومه القوي بتاع السودان the very strong government بتاع السودان شاكلنا حكومة صادق الماري شاكلنا حكومة سوراداب شاكلنا حكومة نميري شاكلنا حكومة نادل كلهم for us to gain this country to gain independence
lakini hukuma taban da hukuma da salwake na garin nun sakranin fi juba da bamsu guza na sakranin bas yau tuma bagdar tum ga da male da social media bas tuma bagdar zol taban sakran taban da salwake zade taban zol mat kalas wallahi juba fi amine wen fi juba ne fi amine fi juba ne amine fi juba ne ay zol ndu jej bitaw fi juba ay zol ndu jej bitaw fi juba amine da jay min wen amine ga da kalam ga fi amine fi juba fi amine fi juba ay zol ndu jej bitaw fi juba bas sejmani la ga fi ga bade de nas fagana mum na ru yede nga jak nas molunga wan nas munu nas boyrol nyanga man ba wa mat ma chi madama seriya what the fuck are you doing with dama seriya lo dama seriya wa dak sala matal shakal salbake de boyrol nyang des fela ayo bra ba yo rujal fi junub sudan unas bida to musirila iyo nan mo ni nugul lo fi ale banaro rebel fi junub sudan des fela ayo unas bida to musirila lakin mi da goyde kullu de yi pagana mum yi molunga wan yi boyrol nyang yi garwi bel yi nas munu da de na shagal lo kuma na da malian bi social media de na jonkor na de da shek na teresa na munuda umun shagal lo kuma lana utum yo ga de wuri sir fi nglav fi later ga da amale dai ba kalam nglav ya nas ya junubin ita zol fi maharaza later ga de kashif sir fi nas later ga de kashif sir fi nas da munu ga la ko mutum na mutalimin kulum jonkol gara arabi tamam jay min sudan idwa da shek gara arabi tamam jay min sudan Teresa jay min Sudan integrate Arabi tamam Ingla bil kan gada mulki Sudan ne gada kalamu zede Ingla bil gada mulki Sudan gada kalamu mun gale kum fi Ingla gada kalamu ma'amalu wa lele salbakir shagal bi kalamu takum neng bitakum kul ma yom de Ingla ba malu Ingla o filande ramal Ingla bita ma shadda faga ka Ingla de amalu kare amalu chen rai junubin zaro ile ide wa amale da ila salbakiro gala yo mi da gwele jayo de muno de ramal ngla ba de fol dang ay jibo fol dang de bishil bisijin ba choy da kolkor fol nang de ay dekal bisijin da kolkor de yo tariga shalo kolkor bisijin ingla molong taradu nafat kan bisijinu ingla bul mel sejinu ingla kalam de beji fi kala ba wadin ne sajmani da junubin sajmani le bagul le maarad al kushum mataw katir inglab ite akarzo le bokul kalam zeri ite yaw nas ba tum yo gari jiba jade tum yo gari wuri sirre kulu be kabaral naf nas mutokobarin kabaral naf de yaw galun there is need of education shana the could be school la raja bokul inglab de ana lo semedi inglab ba malu fijuba da I will shut the fuck up ma bokul la hezon la na der inglab le asal ana there inglab de asal but my inglab de asal kala de I will talk lo official I will talk lo ma official I will talk lakin qabal inglab ma amalu wallahi fulan ba amal inglab u fulan mashi kede u fulan nas bakun indu tamene saa fi kalaba wa kalam zede 20 saa fi kalaba wa kalam zede and you wonder hukuma balga guwa min wen ma minkum mutum shagalin ma hukuma sajmaanin tum shagalin ma hukuma de you working for that government. You are working for that government, not knowing, indirect. And that government is benefiting from you. Hukuma da gadi sifit minek akthar min rebel. La ana ma fi rebel bakalam zede. Yami shoro. Yami shoro. Well, Akoba is under full control of SPLIO. And the so-called South Sudan people defend what they want to talk about. The Galuman Salo, you want to talk about Akoba Garguar, Garchegwar, you want to talk about Akoba Gal? No.
Ngulari go, no. Okay. You know exactly what happened. Still me deal it. And do you get? Oh, now she bull bangot. Now she bull baron. Now the kind of money that I'm down there. When was it? Now people look finally shut the fuck up. They don't want to talk. It's either kind of malukulum down there. Another go in, or another be shield, or another be shield, another be shield. My result, but couldn't go in the rebel vision of the $3 my Ukuma couldn't go in the rebel. And rebel will never go away at my dollar, the Ukuma de Shilobara. Ukuma da Salbakir, the mother salam, there is Shilobara Marawai. Now, Ukuma Aquana is not like a gumite, it's not like a mother gumite Baksulu, Bukuna Biatan, like an Ukuma da bigger was calm class. Ukuma da, even if you give Salbakir another 21 years in power, he will never do no shit. The Kasarabas. Ata Salbakir lo salamlo mi sana tani bu kursi da ma ba mala yaje de jinu Salbakir ma malo fi wadu shirin sana uga fi kursi da re o shirin sana ga bu kursi da ba malo bukura zolta banze dole da yado shinem shi musaifa galu ma shi election Salbakir ba shi election mamunu o ma bagdare kalam zol ma bagdare kalam ni kana talk zol de be shilu fi election ol be shilu bu musaifa lo junubin ma nas wa amin لو جنوبين ما ناس بليدين أكر ناس بليدين زول زده قاعد يشيل زول بيب زول زده إنت زول بيب سلباكير يشيل سلباكير في إلكشن كان يشيل في إلكشن بتاعنا سلباكير ما بقدر يجي فوق دقيقة واحد ما في سلباكير ما بقدر أمام نفسه سلباكير بيجا تعبان أنا زول عنده تأثير زول وقع في جوتير زول وقع في جوتير Then me imagine Nana Waga Bijota. Do you think Nana Bokun normal tani? It's very lucky and Jiblena dollar. And we should be proud that we Jablena dollar. Like no Jablena dollar, can she bedu? Ashan Allah is it umro. Like in little Masuku Gadamnak, Zol Mashes, Zol in Takalas, well I Banabala election, but I didn't go. Zol let them search for my dead election. Like in the Omakilabas. Salbaki there for Mala, not the Serek, Uma Bizol Besino. That's why I told there Amal Salamau. I said, man, there Amal Salamau. I said, man, Buggy Botul Shabbat, I know, but you could play Junubin, and a Machine, and a Bashil Sala. I will fill up arm, and a machine shackle my Salbakir, or Salbakir and Bashil Bara. Yellow Junubin del, believing del, not Bijin or another. Hey, I owe you know, but you had signed the agreement. Agreement. Lana nas gari shil group minum. Ma not the kullu bigger than yanin. Zolindo sita nus one, Saba nus one, the man nus one. Lokan ma fi Salbakir, the munu balga nus one there. Lokan ma fi Salbakir from Ale. Zolindo beggar katir zol white bus. Zol maido do chala primary one mafi. Not bigger than Yanin. That's why they want to keep Salbakir, so they will keep looting the country. Woman ma bishakal ma Salbakir kulukul. I zol der amal salam ma Salbakir. And the question is, ita gada amal salam ma zol le katal shabada junub. Zol le inta min shabada junub. Le ita der amal salam ma. Bas aishan zol le bas dik guruj bas shan takun ganyan. Talga ita wali fi malakal de dollar kede de. Ya albata gad fi Uganda. Imagine, governor. Yal bata ga fi Uganda ila dollar ita gada kan munu fi Nasser ita gada kan munu fi Malakal lo yal bata ita wale you are the governor and your family is in Uganda under protection but another governor in Uganda ila ita gada kan munu fi walaya talanil bas gada kan gurush ida bashir lo gada da bukudu fi beta Salbakir ma basalak Salbakir bas bejib lo gudat kabir ta whiskey kede jamun wende kala Salbakir sakar kala shalo ajat kulum shalo guruj kulum ila Salbakir bogum sabah de balga guruj saragu ila degree to wale degree mena go heje pa kala degree chilo bara bukura bejib lo gudat ta ne biga sakaran kala saragu ajat ta ne yela ba bukura degree yodan ma kin de degree ishilo man bara hejibu gudat ta arak beshilu nas bara alele. Then Salbakir Bogol, I'm looking for solution. Salbakir, what are you looking for? I'm looking for solution. Solution ita mambalga ukulmayom de ita beshil zola bara bukra ita bejibu tane. Later bejib zola shalo bara umbari. Umbari zola shalo bara shanwa harami. And 2 months from now ita bejibu tane. You are not looking for solution.
You are a fucking idiot. You are a fucking idiot. You are not looking for solution. Ain't no solution to Balga for Mal. Nana, but Jiwa, the Gadaz, the wall is the wall, Salamula Salbakir, Yella, another Dunikir, Jab, Ben, now, Baba, dear, Baba, Baba, not Jakulu, Zolu, Kubaya, Kabir, the river, and share, but told, not bigger Sakarana, but bye, Panda, Espialawaye, Waraboye, Gorialwaye, not Sakaranin, Kalas, Panikira in the enemy, Kulu Nam Kulu, not Sakaranin. Hela ramin kada tawala kulu shilde shilu daga buma da shakal la ma bu shakal la shakal talbakir bagum panakira ba paj yela salamu ba shilu salbakir amam sabata mam kada laga bang kulu paadi ma fi bang zaru ma fi grush fi bang moton junubi da kush fi bang da ma fi grush ya kwana what kind of country it is bang zaru ma fi grush mi shimen we wa now Allah ya bany we mar de we da juna mar we kullu katir de mar kef gal na filan sar guri kala degree tawale degree shalo na bara be degree dan the next day tanis jabu gada ta umbar jabu fi Uganda de jabu fi Rwanda ba bukura jabu fi Kenya yom da jabu fi Nigeria la kamu bany gada bas la kamu bany be gada ta araga bas شوف جنوبين الناس المعنين كيف لا كمو بين بغداد بتاعك لا كمو شامو لا كمو ولا ده جيج بدا سالفاكير ما عنده اكل جيج بدا سالفاكير ما عنده قماش جيج بدا سالفاكير ما عنده جسمه جيج بدا سالفاكير ما عنده اي حاجه تلقى ده قاعد شغال بيه ونار قاعد داين في واتساب من يوغندا جيج imagine لو مسبن قال لا سالفاكير فاك يو انا ما بدين لك ثاني لا أنا ده بجيب لي جريمة خلاص يلا سالباكير يشاكل سنون ده ومشي لا سنون ما في ده the problem ده سنون ما في زار يلا بقول لسجماني نقال في قابل ده يا أخوانا unite سيب كماندو رينغوت بتاعهم ده كماندو ريشيب no توم سيرلا ويا ده نجاك رياض مشيار نادو كله لم ورا رياض مشيار يكون كماندو ريشيب بتاعهم unity بتاعكم وشيلوا حكومه ده برا لم ورا ريك مشارتم كلكم ملونga wanu ya da ja pagana mum ko som munu ne ale lim ورا ريك مشار do guo lim warao shيلوا حكومه ده برا عشان جنوبي ne يرتا ما في انا commander in chief pagana mum maindu askari wapi bele tashilu pagana mum lo mishi bele tashilu kana yo basejeno pagana mum lo dekal shara da shilu kana yo basejeno ana de toro ko inde ana basejeno maindu chala askari white the commander in chief da shinu molonga wande lo mishi fi northern bargadal beled bata malwal tawala dalbaga basejeno isana dalbaga basejeno yalla the commander in chief isi ben boy de lo mishi beled anu riyak mishi basejeno commander in chief garwi de le lo mishi bi jwalaw mo bordol basejeno commander in chief commander in chief mangat khatir zere ma hamshe wala riyak mishi aw riyak mishi ma salbakir be shilu bara utum mishi riyak mishi ma salbakir bara the same time mu jina yong ne to wale riyak mishi ma salbakir will unite and fuck you up